Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti umuna at Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 8. Nga manoadda saan ang mga sikaso kadagiti kabagyan na, nang rona dagiti kamang ti pamilya na, talikodan nan ti pamati, katdakdakes pay ngam ti saan amamati. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Eva, umay ka man ditoy. Apay, Mami. Asino ti kasarsarita ni dadim iti cellphone na? Taapay masapol nga umadayo. Ay, diya ka mo Ingkadenggan, taibagam kanyak no asino. Hala, ni Mami. Ingkan! Hello? Manong, mailiwan dananang kantatangkan ka. Di ka mat ngamin na nagaw-awid, manipod ng asawa ka. Narigat nga rotek pakada ka ni manang mo. Isurot mo ngamin di asawam dito'y Di na kaya ti umay di ta probinsya. Anyamot ti asawam. Uray na minsan, saan may paanakit kita. Malaalala, tapadasag to man ti agawid na makalivak iti trabaho. Day tamanin timbagam idi. Saan mat anatumpal? Ay, pasensya kayo na ading ko. Ay, wan gayam, agipaw itak ita iti kwarta. Wan taimbag lang nga igatang ko iti agas dananang kantatang. Mala, kumusta langan, dagiti kakabagyan tayo dita probinsya. Oh, asino ti kinatilibabad ni dadim? Diya sa kabsat na di probinsya, Mami. Imawag damanan. Anya man ti kasapulan da. Nangagkumot. Nga pawitan ka no ida ni Daddy iti kwarta. Ay saan ang mabalin? Jack umanugot. Mami, kaano aya makabakasyon tayo mat iti probinsya? Iti ayan dagiti kakabagyan ni Daddy. Kayat mo ti mapan ije probinsya. Boring ti agyan ijay. Tawan ti signal ti cellphone. Kanawan internet. Apay nga muyo, Mami. Nakapan kayo ka din? Basta, Jack kayat. Namin anon nga inawis nak ni dadim. Ngam Jack kayat timapan ijay probinsya. Bakit? Ikanak man iti kwarta. Ananwem, Ipawit ko man iti probinsya. naglaingan dagita akakabagyam. Dumawat dakan ka. Apay, nalakati agbirok iti kwarta. Italapaw itak mo't ida. Jack kayat. Unay kamatan. Jak pa ida pinawpaw itan. Agungot ka dagos. May bagak mo't ngagbakasyon tayo. Di mo mo't kayat. No agbakasyon tayo, dawatan da kan tumat lang iti kwarta. Naglaingan dagita akakabagyam. Manipod nagkalay sa ta. Di ka pa inapnapan iti probinsya mi. Gapo ta talaga ajak kayat. Di da ka pa'y nakitkita dagiti naganakan kakabsat ko. Ipakitam ti picture ko Anya? Sige, maturog akon. Di nakasarsarita. Ken awan maited ko a kwarta para kadagiti kabagyam. Agulaw-ulaw manin ni nanang mo. Naibos ngamin ng maintenance na tatang. Awan mo tigatang kun. Narigrigat no maitaray manin ni hospital. Inawagak ni Manong. Urayik nga rodji ipawit na ako nana. Ngam aging gait na awan pa'y mat. Agipaw ni manong mau. Day tamot ti ko na tatang. Ngam, amuyo mat ti ugali di asawa na. Ay, saan tayo namang namnamakin ni manong mo alito, anak ko. Naunget kan talaga na imot ti asawa na. Ang mga no pagapaan dan tumanen no ikanda tayaw. Nakaluto ka, anak ko. Saan pa'y nanang? Naibos mat gayam ti asin tayo. Inka umutang di ta kantina. Awagak sa manan ni Manong. Awan matang di ko na nga ipawit na.
Ay, katawaga mo na, anak ko. Mabiit lang nga ron. Tamapanak di taturod. Tani, awan mo ti signal dito eh. Mami, nagadumot nun day ta in-order yung amakan? Kakaiso na akasusweldo ni Daddy. Inayaban tayo kumamot ani Daddy. Bayam nga agtrabaho. Mangantan. Tainton madamdama, mapantagatangan jay bag anabayagan akayat ko agatangan. Ha? Mami, umawawag mo ng dagiti kabagyan ni Daddy. Di mo sungsongbatan. Ha? Iddapam. Di dala mabain. Adan pamilya ni Dadim. Saanan arumbang at dumawat dakan kwa na iti kwarta. Napan kayo mananangan ijay restaurant? Wan, Daddy, kalpasan na, napan kami nag-shopping. Amo, nagngina di ginatang ni Mami abag na. 10,000 plus. Anya, Naalayo ka nung aminan di bonus yun. Iso ginatang nanday di abag. imbag man ta nakagatang iti kastat kang inaabag. Jebag ko, 50 pesos lang. Kan amuyo, Daddy? Imawag gayam dagiti kabagyan nyo itay di probinsya. Ngam, saan akayat asong bata ni Mami? Oh, Ang mga nooda na patag na ibagada kada kayo, Daddy. oh, kumusta kayo dito, ading ko? Namin ano nga imawagak iti kalman, Manong. Awan mo't lang ang di kwarta nga ibagbagam. Talaga akasapulan min ti kwarta. Ay, jakmat ngamin igam jay ATM ko. Awan pa'y igatang ko iti agas ni Nanang. Agsaksakit ngamin. Awan ka diti pagutangan nyo dita. Kababain mo't ti dumawat iti tulong kadagiti kaaruba. Nang runa kadagiti kakabagyan tayo. Agpapada kami mo't nga awanan. Ala ading ko. Mangipamuspusan na iti pawit ko. Anya ti kayat asawan da ito'y lito. Ah, Nakitak iti bulsa ti pantalon mo da ito'y aresibo. Pinawitam manen dagiti kabagyam ijay probinsya. anya amanan. Itala pinawitak ida, Bernalin. Anya nga italaeng. Pinawpaw itampay idi ajak amo. 5,000 lang ti impawit ko, taigatang da iti agas. Idinto tasika. Sa nga 10,000 a pesos ti pinanggatang mo iti bag mo. Ha, Iso adi ka rumbang agsaw iti kasta. Tauraan niya ter aramidam. Naganak ko pa'y lang ida. Mayat ka manunusaan. Tulungak ida. ha, sige. Aramidam day talito. Taday tamutan ti pangisinaakan ka. Tatang, yan anay tayon aday to'y impawit ni Manong Lito. Ayun sikan ti makaamaw amang i-budget. Nakauy-uyong kanu ngamin ti asawa ni Manong Lito. Mabutang kanumot ni Manong kankwana. Ay, unay matanday ta na asawa na. Kung na di kaaruba da agayim ko, kaslabak ng kanu di asawa na. Saan abasta-basta ti kanenda? Bay-bayan tayon. Agan anos tayon ano anya tanda dita. Tatang, Agan anos tayon anak ko. Nay, nabayagan day tauyak mo Ingkag pa doktor. Di naksurwan. Adala alergy ka iso akas. Kasla kumut-kutom ka pa yan. Agdaydayitak. Ala, kita am ti salunat mo Amok ti araramidak. Di nakpakadanagan, lito. Daddy, apay anak confine ni Mami? Iso ngamin ti balakad ti doktor. Anya ka diti sakit na. Kita anda pa'y ano anya. Manon nga daw asaan kayo asimsimrak iti trabaho yun. Un nga rod. Daddy, nakaroon samot ti sakit ni Mami. Hello. Kumusta kayon, Baraw?
Ay, sana nasaya at tatang. Nabayagan nga saksakit ni Bernalin. Anya? Agsubli-subli kami ti ospital. Dakelan tinagastos mi. Pasensya kayo, no itala nakaawag kada kayo. Ay, ada ngamin pakarikotak. Kat anya ngay nga rod, anak ko. Lumabalin kasapulak ko matitulong. Sige, ibagak dita ka dagiti kakabagyan tayo. Agyaman ak, tatang. Anya? Dumawat da iti tulong? Itataag sakit di asawa na? Idinto ta idi kapigpigsaan na. Pulos adi na tayo tinultulungan. Ay, kasi damat. Ay, awan ti asi amariknak iti dayja babae. Nakauy-uyong kunamlan saan ngagsakit. Mangibagbaga nga rod ni manong mo. Adda kwartak, gaputa addan nastrakak at trabaho. Ngamjak kaya timangtad, makaamuda mo a iti biyagda. Ay, Mangibaga kayo kadagiti kakabagyan tayo, no adda maitad da. Tano siya, talagang awan maitad ko. Daddy, saan mo tanamangan ni Mami? Pinakan mo. Di na kanumatil munti ka na. Ipantay man na ni hospital. Kasimot ni Mami. Sa payawan ti kwarta tayon. Naibusan. Kababain mo ti dumawat iti tulong kadagiti kakabagyan nyo iti probinsya, Daddy. Ngamin, saan anasaya at ni Mami kadakwada? ay, nagtitinulong dagiti kakabagyan tayo para kinilitaw. Ay, nasaya at ano kas talakay. Kasimot di manugang ta. Ay, jak pa'y din malagip. Nuan niya tinagan di manugang ta. Ay, wan. Anyang aminin aya. Jak mo't ngamin nakikita. Ay, tasino ko mga men tinakakita kang kuana. Kanura dya po ko ta, babae. Jak pa'y mo tinagan na. Nuapay mo't nga men. Adi daman la pulos pimasyar mahot dito'y probinsya. Entaray nakmanan diti ospital. Ada ka di pa'y kwarta, abusbusan ta. Adda pa'y bakat. Awan sa amot tan tinamnama nga agimbaga. Ay, di ka kumagsaw iti kasta. Umaw-awag dagiti taga-probinsya. Mabit lang, Hello. Hello, Manong. Ur-urayag ti awag yukait. Adda ipawit ko ana urnong ko akwartang. Intad dagiti kakabagyan tayo. Ken nang tedakmatan. Ay, agyaman na kaading ko. Kat, kumusta nga iti asawam? Ada kami manan diti ospital, Lakay, kasaritak man. Kaya't nakakano akasarita ni manang mo. Ay, saan, Manong? Diyak kayat. Ay, bakit? Ada ka no papanan na. Inton sumarunulaan nga agsarita kayo. Sige nga roden, Manong. Bye. Bye! Una ni Manong akasarita na kano ti asawa na. Diyak kayat. Ay, saan ko maakasta ti tratom? Ipag mo day jay. Asawa ti kabsat mo. Ay natatang, saan ko abigbigan nga ipag? Diyak to pa'y nakikita. Ay na, nudyak lapang panunutan ni Manong. Sa anak anagipawit iti kwarta. Ay, asawa ni manong mo day jay. So arumping laing at tulungan tayo. Una, asawa ni Manong. Ngam itatag ka sa pulan? Sana laam mo ti tao? Kararagan tayo kidi Tapno na bibi ti panagimbag na. Mami! Eva, apay asang-sangitan na, kanak ko. Yala anak man kit di iti makan. Mabisinak. Ha?
Mami, Jay man prutas, tiitin mo. naimbagan kan, Mami. Ang biro kak matan iti makan. Panagriknak. Mainbaga nakpay, anak ko. Daddy, Mami, sem break min. O sige, isaganam dagiti gamit mo. Agbakasyon tayo. Ha? Sa dino? Lakay, ibagam iti anak mo no sa dino ti pagbakasyonan tayo. Ije probinsya. Ha? Talaga? Mami, pudno ka di? Wen, anak ko. Lakay, awagam je kabsat mo ije probinsya. Ibagam asabtenda tayo. Kadamagam, no anya ti kayat da apasarabo. Mala, awagak nga rod ida, bakit? Asino kumapay ti agsisinakit, agpipinatag, no di dagiti kumamot la agkakabagyan. Agtitinulong da kuma iti tunggal maysa, tapno naragsaklat ta, tilinanganda. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Isurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami tin kay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo